Imaynaya kasaygichis munasqa khuyamasi. Kunandia invitaygi qanqilqa munaygita maymanta qhawamuasaygu, maymanta uyarisaygi kay devoción matutinata quechua parlaypi. Hinataq kunandia devoción matutina nin kunan kashan chay tiempoqa nispa. Imatanita munawanchik kaywan apóstol Pablo, chayta ñawirinapaqta invitaygi kicharinaygita kay libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 nin kay hinata. Chay imasta ruwaychik tiempota allinta reparaspa, yachanchik puñuymanta rich'arina tiyan oraña kasqanta yachana, imaraykuchus salvación ninchikqa aswan qayllapi kasan, creesqanchik chay p'unchaymanta chayamusanña. Kunan kay tiempo munasqa khuyamasi, wakinkunaqa recién rich'arisanku, wakinkunaqa mana kicharimunankuchu ñawis ninkuta, pero kunan Diosninchik niwanchik qayllapiña kasan salvación ninchik, qayllapiña kasun noqanchispaq mayqanchus kasan Jesucristo kutimunanqa, wawasninta pakapunanpaq, chayrayku kunan día munasqa khuyamasi, noqanchik kicharinachik tiyan Diosninchikman sonqonchikta. Pero kallanta runamasinchik mayqanchus mana uyarimunankuchu Diosninchikmanta. Ama deudaytaraq pagasaq, manaraq uyarimunanichu, ayamincha recién noqa entregakusaq Señorman nispa ahinata parlanku. Pero kunan Señor rich'arichiwasanchik, kunan día Señor watejmanta qhariwasanchik payman entregakunapaq, kunan día munasqa khuyamasi. Si reqsiymunayki, ripuymunayki, qayllakuymunayki Diosninchikman chayqa kanan tiyan kunan día. Ama k'ayaminchapaq chayta saqaychu. Kunan día saqaymunayki chayqa mana allinta cuerpoykita ruwasan chayqa kunan día saqinayki tiyan alcohol, drogachu, imata mana allinta cuerpoykita ruwasan munasqa khuyamasi. Si qanmunayki kunan día qayllakuyta Señorman chayqa kay kanan tiyan mañakuyniyki. Señor Tatay, yanapaway kunan día sumaq allin wawayhina kawsakunaypaq qanman qayllasqa nispa. Chayta mañakuspaqa oraciónpi Diosninchik Tata uyarimusunqa, yachachisonqa imaynatachus kunan qayarinaykita yanapaspa igual runa masigita. Kay hatun yachay kunan diyapaq kasan munasqa khuyamasi. Aya watejmanta noqanchik tinkunakusunchik. Bendiciones.